Uru ni urutonde rw'abakire bakize kurusha abandi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2025. Kuri uyu munsi nabateguriye abakire 10 bakize kurenza abandi mu mwaka wa 2025, ndetse aha ngaha bishatse kuvuga yuko ari top 10 nabateguriye y'abakire bakize kurusha abandi. Ese uribaza baba ari bande? Ku bakire uzi benshi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda urakeka baba ari bande? Umuntu tubaye bwa mbere wibuke gukanda subscribers kugira ngo tujye twashwana umunsi ku wundi. Twihuse cyane ngiye kubagezaho duhereye ku mwanya wa 10 tuzamuka kwa mbere. Mwanya wa 10 turasanga uwo bise Coach Gael. Coach Gael ni umukire ukize cyane bitewe nuko afite imitungo yiwe igera ku mafaranga miliyari 40 z'amanyarwanda, ubwo madolari akaba miliyoni 40. Bitewe n'ubutunzi afite, abenshi bakunda kumwitiranya yuko ashobora kuba yaza no muri top 5 y'abakire, gusa ariko si yabazamo bitewe n'amafaranga afite atamwemerera kuhagera. Gusa ni umukire ukomeye cyane, yatangiye business ziwe kuva kera akiri muto, yakoranye izo nzozi kandi kuri ngo akaba afite ibikorwa bikomeye cyane nk'amahoteli, ndetse kuri ngo akaba afite na Kigali Universe, ni ahantu heza abantu bishimira. Twose cyane tujye no ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga aho bise Kensi ni umunyamakuru mwiza cyane kandi n'umutoza, akaba afite ikipe yiwe ariyo Gasogi. Kuri ngo akaba afite televiziyo yiwe ariyo TV1. Kuri ngo akaba ari mu bantu binjiza amafaranga menshi cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse ku buryo ashobora kuza muri top 5 y'abantu binjiza amafaranga menshi. Gusa se ari ku mwanya nk'uwo mu bakire bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mwanya wa 9 ni Kensi, akaba afite amafaranga agera kuri miliyaridi 50 z'amanyarwanda. Kuri uyu munsi akaba ari umunyamakuru ukomeye cyane kandi ufite n'ibintu byiza ndetse n'ibintu byinshi akundiwe n'abantu batari bakeya. Kensi yatangiye urugendo rwiwe rwo gushaka amafaranga adafite amikoro, adafite na make yaheraho, ariko niyo motivation akunda gutanga, avuga ko buri kimwe cyose washyira umutima wawe cyose ushaka kugikora cyakunda. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bise Sina Gerard. Sina Gerard ni umukire ndetse wamamaye cyane bitewe n'uburyo product ziwe zigera ahantu kure cyane, yaba hanze y'ibihugu ndetse no mu gihugu iwacu, kandi turabikunda cyane. Sina Gerard ari mu bakire bakomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bitewe nuko amafaranga afite nawe yashidikanyaho, ndetse n'umuhinzi, akaba ari n'umuntu ko utuntu twinshi turyohereye, harimo amandazi yitwa Urwibutso, amaji n'ibintu byinshi bitandukanye. Ni n'umuhinzi ndetse akaba ari umukire cyane bikabije. Ubu ngubu akaba afite amafaranga agera kuri miliyari 60 z'amanyarwanda, ubwo madolari akaba afite miliyoni 30. Mwakwibaza ngo ni make cyangwa ni menshi? Uyu mugabo agira ibintu byinshi yitaho by'ibirirwa remezo by'u Rwanda, arimo gukora imihanda inyuramo product ziwe, arimo ibintu byinshi cyane, ndetse akaba ari no mu bantu batanga imisoro myinshi mu gihugu cy'u Rwanda. Twite cyane ku mwanya wa 7 turahasanga Gatari Sekoko. Ni umukire ukize cyane ko ngo utunze amafaranga agera kuri miliyaridi 70 z'amanyarwanda, akaba ari mu bantu bafite ama business menshi agiye atandukanye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Gatari Sekoko ni umukire ukomeye cyane kandi udakunda kuvugwa mu cyane mu itangazamakuru, kandi nawe utabikunda kwigaragaza bitewe nuko ubutunzi bwiwe akenshi adakunze kwigaragaza mu bantu benshi wamenya ati ngo ni umukire. Ku mwanya wa 6 turahasanga umugabo witwa Twahirwa Ludovico. Ni umukire cyane bikomeye Ludovico bitewe nuko yabaye n'umusirikare cyane. Kuri ubu ngubu akaba ari mu bantu batunze akayabo k'amafaranga, afite miliyaridi 100 z'amanyarwanda, ngo ni miliyoni 100 z'amadolari muri uyu gihugu cyacu cy'u Rwanda, akaba ari uje ku mwanya wa 7. Twahirwa Ludovico ni umukire cyane utunze imodoka nziza ziri mu bwoko bwa Range Rover ndetse n'amazu meza cyane. Akaba ari umusirikare wabaye n'umujepe cyane igihe kirekire, ari umuntu ukunda igihugu cyiwe ndetse n'umuntu ukunda kwitangira n'igihugu cyiwe muri rusange, abantu benshi bakunze kumumenya. Twihuse cyane ku mwanya wa 5 tugeze muri top 5 urakeka ari monde. Top 5 turahasanga umugabo witwa Ingrid Gatera. Ingrid Gatera ni umukire cyane ko ngo ufite sitasiyo, akaba ari umuntu wa mbere wizana essence mu Rwanda, niwe wenyine ubyemerewe. Ingrid Gatera
ni umukire wo ku rwego ruhambaye, bitewe y'uko n'abamukurikirana nabo ubwabo babyivugira, bitewe n'uburyo Igride Gatera akunze gukora agaragaza imitungo ye cyane. Afite inzu iri mu bugari bunini cyane bungana na kilometero miliyari 2. Igride Gatera atunze amafaranga agera kuri miliyari 25 afite miliyari zigera kuri 225 amafaranga y'u Rwanda, ubwo akaba ari miliyoni 225 amafaranga y'amadolari. Igride Gatera afite ama essence akomeye cyane. Kwite cyane ku mwanya wa 4 turahasanga Mugisha Joseph, ni umugabo w'umukire cyane ufite amafaranga buri umwe wese iyo bayavuze utapfa kubyemera ko ayo mafaranga ni menshi cyane, kandi uyu mugabo ntago akihumeka umwuka w'abazima. Imitungo yiwe iri muri famiye yiwe. Kuri ngo afite amafaranga agera kuri miliyari 500 z'amanyarwanda, ubwo mu madolari afite miliyoni 500 z'amadolari. Umva ayo mafaranga yegeye kirikirite mu manyarwanda, wumve n'igihe wayakorera wowe uri kuyakorera. Niyo mugabo dusanzwe ku mwanya wa 4, afite imitungo yiwe idashidikanywaho n'amafaranga afite, kuko anga agiye afite inzu abamo nziza cyane ziteye n'amakinga, nawe ubwawe wabona ukavuga ati ino nzu iba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ni umugabo ufite amafaranga, kandi ni umugabo ufite icyitwa agatubutse k'amafaranga. Afite amafaranga buri umwe isi yo bayavuze sapfa kubyemera. Twite cyane ku mwanya wa 3 turahasanga Sadak Munyakazi. Sadak Munyakazi angane bavuga amafaranga ye nari butungurwe, kuko uyu nguyu akenshi niba uri umuntu ukurikirana amakuru usanzwe ubizi, uko muri iyi minsi ari gushaka kugura indege. Niyo makuru ari guca ibintu kuri uyu mugabo. Biravugwa yuko muri uyu mwaka ushaka ugomba kurangira yaguze indege. Sadak Munyakazi ni umugabo ukunze kwicara atekereza ibintu byinshi ngo byamuteza imbere, zakunze gufata umwanya wiwe ari mu bindi bintu, ahubwo icyo aba gutekereza ni iterambere ryiwe. Sadak Munyakazi afite amafaranga buri umwe wese atasubirwaho ngo abiburane. Sadak Munyakazi ni umukire ukomeye, bitewe n'ukuntu yatangiye kuva kera ashaka amafaranga. Kuri uyu munsi akaba ari umuntu ushaka kuzana indege bwa mbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Twihute cyane twigire ku mwanya wa 2 turahasanga PK, Perezida Paul Kagame, intwari yacu, umuyobozi mukuru w'igihugu cyacu kandi umukunzi wacu, umuntu udukunda bikomeye cyane mu gihugu iwacu. Niyo dusanze ku mwanya wa 2 mu bakire bakize cyane kurusha abandi mu mwaka wacu wa 2025. Ni umukire ku rwego rukomeye, ni perezida watangiye kutuyobora kuva kera, aho igihugu cyacu kitari gifite iterambere abe na gatoya, kitari gifite naho kizigeza abe na gatoya, ariko aje arabikora. Ubu turi mu gihugu cy'u Rwanda rw'amahoro. Kandi subscribe niho mukunda nko mukunda, kandi wibuke no gusharinga ino video no mukunda nko mukunda. Gusa kuri uyu munsi akaba atunze amafaranga ari muri miliyari y'amadolari, ubwo mu manyarwanda ni miliyari 100 z'amadolari. Kwihute cyane tukiri ku mwanya wa 1, ese urakeka ku mwanya wa 1 ashobora kuba ari bandi? Ku mwanya wa 1 muhambo twagiye tukwereka, utubwire ninde wakagiye ku mwanya wa 1. Mwandike muri comment uzamutubwira ubutaha, kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi. Kandi ndabakunda bakunzi banje mwese, twabanye kuva dutangiye kugeza tunasoje, tukaba tukiri kumwe. Ndabakunda.